E rua ngā kaupapa toha pūtea hou kei te whakarewa hia e te kaunihera toi o Aotearoa. Hei hāpai, hei whakapakari hoki i ngā mahi toi o te motu anamata. Mēna he pūtea hei hāpai ngā mahi o roto ngā whare tāpere o te motu hei tā James Ashcroft, kei te tautoko a ia. I support it and I think it's coming from a good place in terms especially around trying to encourage collaboration between national agencies and recurrently funded organisations. Nuku atu I te 80 miliona tāra te uara ka taka mai te pūkoroa te kāwanatanga hei tā Alistair Carruthers. Hei whakatinana te kaupapa toha pūtea a te kaunihera toi o Aotearoa mō ngā tau erima. Kapa haka is a very good example of the sort of art form that has just grown hugely, and it's enormously popular and it's technically brilliant and it's thrilling for everybody. And kapa haka groups may well want to start touring or promoting their work outside of Aotearoa as well. And we wonder whether there is a gap in the infrastructure to help support those sorts of endeavours. Tētahi o ngā peka o te kaupapa hou, he whāngai te pūtea, hei tautoko I ngā rōpū kei te kaha ki te waihanga ngā mahi toi whakaari a tāhua mō ngā tau erima. Te tūmanako hoki e pai wā mātou ngā mahi I ngā wā o mua. Tērā pia ka whakatako te hia tērā hei māhere mā rātou. E toru te kau mā whāngā rōpū I tautoko te e toi Aotearoa I ngā tau kimuri. Te Matatini is already receiving quite a lot of funding and it's invested in directly by the Ministry of Culture and Heritage, and this review won't affect them. Hei te timatanga o te tau rua mano mārua, hei tā toi Aotearoa, ka timata te kaupapa toha pūtea hou. Joe Glenn, Te Karere.